Blagosloven dan vam želim, draga braćo i sestre. Nalazim se u Baru ovdje ispred lepega hrama Svetoga Jovana Vladimira i dobio sam blagoslov da napravim jedan video zapis za moj YouTube kanal. A ako vam se dopadaju moji snimci koje radim, pretplatite se, šerujte me, sve je besplatno. Ovaj hram je sagrađen 2016. godine, je osveštan. Bio sam tu na osveštenju, posvećen je Jovanu Vladimiru, svecu. I dugo je godina bilo da potrebno se hram obnovi. Slava Bogu, verni narod Crne Gore, verni srpski narod ga je obnovio. Evo, tu sad ulazimo u hram. Hram je jako veliki, desetine hiljada ljudi može da primi. Slava Bogu i narodu koji je to gradio vrednim rukama. Ovo je Sveti Jovan Vladimir. Slava Bogu. Bogorodica. Lep krst ovdje u sredini svetovnika. Tu je bilo mnogo vladika. Patrijarh je bio isto tu kad je se osveštavao. Ovamo je za krštenje kupaona. Evo još neki su ljudi snimaju. Ne znam da li imaju dozvolu za snimanje, ali snimaju. Evo ovdje je za krštenje kada, jako fino urađena, sređeno sve. Bogu slava i hvala. Ima jedna umjetnica je tu naslikala sve vladike koji su bili od 2016. godine, od 1600 još neke godine do današnjega vladike. Sve su tu vladike koje su bile do dana današnjega u Crnoj Gori vladike. Vladike Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Za oko mi je zapao Petar Petrović Njegoš i ovdje Sava Njegoš i Danilo. Jako lepo. Evo sad sam završio sa snimkom i sa snimanjem. To je to. Pozdrav svima od Hadži Stanimira i kao što sam rekao na samom početku, ako vam se dopada moj video, pretplatite se da u buduće dobijete još više ovako predivnih, lepih videa od mene. Pozdrav, Stanimir.